Можно отказать одной фразой. Вільня беларуская, а Вільнюс літоўскі. Таму што калі мы кажам пра гістарычную традыцыю, то безумоўна гэты горад немагчыма выкрасліць з гісторыі нашай культуры і нашай дзяржаўнасці. Это першы момант. Ну а калі па сутнасці беларуская дзяржава заўсёды надзвычай ярка акрэслена і рэльефна падкрэслівала, што яна стаіць на варце міжнароднага права, і ў тым ліку важнейшы прынцып міжнароднага права – это тэрытарыяльная цэласнасць дзяржаў. Таму мы ніколі не прэтэндавалі на тэрыторыю суседняй дзяржавы. Нягледзячы на тое, што, безумоўна, Вільня і Віленскі край – гэта неад'емная частка беларускай гісторыі. Калі казаць пра ўсе гэтыя надпісы, я не сумняваюся ў тым, што гэта якраз тыя людзі, якія потрапили у Вильню по запрошению Литовской Республики. Кому же могут быть выгодны эти провокационные надписи? Во-первых, как сказано несколько секунд назад беглым, они мечтали о деньгах и своей власти. Литовскому правительству это во-вторых. Тезис о том, что исторические территориальные претензии – это предтеча, вестник белорусского нападения, мол, придут и силой отнимут Вильню. А значит, нужно правильно – деньги на новые мины, заграждения и укрепления общей ЕСовской границы. А еще можно точно изымать под военные нужды и полигоны земли в приграничье у населения. Кстати, это уже в-третьих. Малую, но пользу такие надписи – парадокс, но могут принести литовскому населению. Это благоустройство. Пошарпанный пешеходный мост после второй такой надписи пришлось перекрасить, хоть и частично. С вами была Екатерина Тихомирова. До новых встреч.